السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. نن زموږ درس دی د فرانسوي ژبې فعلونه. په دې درس کې د فرانسوي ژبې 101 فعلونه چې په ورځني ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. accepter, accepter, accepter. قبلول، منل. acheter, acheter, acheter. اخیستل، خریدول. aider, aider, aider. کمک کول، مرسته کول. aimer, aimer, aimer. خوښول، مینه کول. ajouter, ajouter, ajouter. اضافه کول. appeler, appeler, appeler. یو چاته غږ کول یا زنګ وهل. apporter, apporter, apporter. راوړل. approcher, approcher, approcher. نږدې کېدل. appuyer, appuyer, appuyer. فشار ورکول، یعنی یو شی ته فشار ورکول. arrêter, arrêter, arrêter. ودرول، بندول، نیول. arriver, arriver, arriver. رسیدل، واقع کېدل. assurer, assurer, assurer. ډاډ ورکول. avancer, avancer, avancer. مخکې تلل، مخکې کېدل، پیشرفت کول. briller, briller, briller. ځلیدل. brûler, brûler, brûler. سوځول. cacher, cacher, cacher. پټول. causer, causer, causer. وجه، یعنی د یو شی دلیل، لامل یا وجه کېدل. cesser, cesser, cesser. نیول، بندول یعنی ودرول. changer,
changer changer بدلیدل بدلول chanter 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 سندره ویل charger 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 فول کول ډکول chercher 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 لټول commencer 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 شروع کول compter 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 شمارل حسابول continuer 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 یو شی جاری ساتل یعنی دوام ورکول جریان ورکول coucher 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 خوب ځای ته تلل crier 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 چغې وهل فریاد کول décider 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 پریکړه کول demander 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 غوښتنه کول درخواست کول پوښتنه کول deviner 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 یعنی یو شی په باره کې اټکل کول فکر کول donner 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 ورکول écouter 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 غوږ نیول élever 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 پورته کول embrasser 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 کلول یعنی کس کول emporter 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 وړل entrer 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 داخلیدل envoyer 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 légal استول espérer 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 امید لرل essayer 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 هڅه کول کوښښ کول exciter exciter
اکسیتی په جوش راوستل. expliquer 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 تشریح کول. exprimer 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 څرګندول. fermer 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 بندول. former 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 بڼه ورکول، یو شی لپاره شکل ورکول. frapper 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 وهل ټکول. gagner 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 ګټل. garder 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 ساتل. glisser 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 ښویېدل. jeter 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 معنی غورځول. jouer 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 لوبه کول، لوبېدل. juger 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 قضاوت کول. lever 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 پورته کول. manger 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 خوړل. manquer 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 یعنی یو شی مس کېدل، یعنی یو شی غایبېدل. marcher 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 قدم وهل. monter 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 معنی ختل. montrer 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 ښودل، ښکاره کول. nommer 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 نوم ورکول، یو شی لپاره نوم ورکول، یعنی یو شی باندې نوم ایښودل. occuper 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 مشغول کېدل، مصروف کېدل. oublier 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 هېرول. parler 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 خبرې کول. passer passer
passer تیریدل تیرول payer 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 یعنی پیسې ورکول penser 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 فکر کول placer 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 یو شی ځای په ځای کول pleurer 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 ژړل porter 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 اغوستل وړل poser 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 پوښتنه کول یو شی ایښودل posséder 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 یعنی خپل یو شی درلودل pousser 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 یو شی ټیله کول یعنی ټیله کول préparer 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 چمتو کول présenter 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 حاضرول prier 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 دعا کول prononcer 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 تلفظ کول یعنی تلفظول quitter 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 وتل raconter 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 قصه کول rappeler 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 یو چاته یو شی یادول او بیا زنګ وهل refuser 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 رد کول refuse کول regarder 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 کتل rencontrer 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 ملاقات کول rentrer 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 کور ته تلل یعنی کوم ځای کې چې دایمي استوګنه وي هماغه ځای ته تلل répéter répéter
répéter تکرارول ressembler 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 غوندې ښکاره کېدل یعنی غوندې ښکاري rester 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 پاتې کېدل retourner 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 بیرته تاوېدل retrouver 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 یو شی بیرته پیدا کول rêver 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 خوب لیدل rouler 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 تاوېدل حرکت کول sauver 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 ژغورل نجات ورکول sembler 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 ښکارېدل tirer 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 کش کول ډزې کول tomber 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 غورځېدل toucher 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 لمس کول ټچ کول tourner 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 تاوېدل یا پړمخی کول travailler 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 کار کول traverser 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 تیریدل یو ځای نه تیریدل یعنی یو ځای کراس کول tromper 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 غلط کېدل اشتباه کېدل trouver 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 پیدا کول tuer 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 وژل voler 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 غلا کول پرواز کول voyager 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 سفر کول